Maya po oras kabalin. Kayang tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap gining Miyerkules, September 3, 2025. Yako po'y Benny Ginto at iti ang News Force, Pampanga. Good news para kareng kay katamong health workers sa magsilbi inyong public health emergency pauli ng COVID-19. Ay ni report ng Patricia Mamang. Tukluking 6.7 billion pesos ing pepalwaling Department of Budget and Management o DBM para king pamamayad ning Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA dareng medical workers. Agpang kang Budget Secretary Amena Pangandaman, saklo ning pondong iting kabilugang 1,411,546 FEBA claims maniba 2021 hanggang 2023 dareng magobra kareng local government units, pribadong ospital, state universities at aliwa pang institusyon. Ing pondo, ibatya king strengthening assistance for government infrastructure and social programs o SAGIP, lalam ning unprogrammed appropriations ning 2025 General Appropriations Act. At tatanda ng inaprobahan ng gobyerno ing pamamiyay benepisyo at compensation kareng healthcare workers at non-healthcare workers amig silbi inyang public health emergency pauli din ng COVID-19. King kabilugan, may git king 121.3 billion pesos ing pepalwal ning DBM para king special risk allowance, health emergency allowance, COVID-19 sickness and death compensation at aliwa pang benepisyo kalupanan ning meal, accommodation at transportation allowance. Inyang 2024 inyawad ning Department of Health o DOH ing karagdagang 27.4 billion pesos para king FEBA at ngening February 2025 binayati king 6.7 billion pesos. Kukulay chay pangandaman king DOH na pabilisan ing pamandake kareng benepisyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King probinsya ni Bataan, binida ning Bataan General Hospital and Medical Center, Bataan GHMC, na mabilog yang patupad ng zero balance billing kayag naning pamagbisita ng President Ferdinand Marcos Jr. ay ni-report. Sinigurado ng President Ferdinand R. Marcos Jr. ing pamagpatupad ning zero balance billing king Bataan General Hospital and Medical Center o Bataan GHMC ang makatuki king Universal Healthcare Law at king direktiba ning gobyerno ang mamiyang serbisyong pangkabulasan para karenganggang Pilipino. King pamagbisita ng PBBM Minyang Martis, pepasyag ning management ning Bataan GHMC na rin hanggang pasyenteng saklo ning PhilHealth, lunwal laking hospital aalang babayarang out-of-pocket expenses para kareng serbisyong inampang kilub ning case rates, kabilang ing confinement, diagnostic test, ampo panulo. Agpang king hospital, kapag nasan ning zero balance billing ing asigurado na alalang kailangan na pigaga na kanareng hanggang pasyente, king basic accommodation o ward kareng DOH hospitals. At tatandanan king kayang kapat State of the Nation address inyang July 28, pepasyag ng Presidente Marcos na papatupad na ing zero balance billing bang mabawas ing gagastusan dareng Pilipino karas kareng medical services. Ako po, Ira Ignacio, para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susu. Abe, interesado ka maging reservist ng Philippine Air Force? Balaw siya makabuklat ng recruitment keti ay ni-report ng Patricia Mamang. Penimunanan Colonel Mark Anthony Yambing, PAF Commanding Officer ng 2nd Air Reserve Center, ingkulayit para kareng Pilipinong bisang makyabe bilang reservist ng Philippine Air Force o PAF. King pasyag na niti, King Pampanga Press Club Kapihan, King Swiss Hotel Clark, Ngening Aldo, sinabi ng Colonel Yambing na kasalukuyan at chula king 3,600 reservists, reng at king serbisyo, inya mo makabuklat lapamurin kanu para kareng mas marakal pang voluntaryo abisang magserbisyo. Nanulapin reng kailangan o requirement bang maging reservist ng PAF.
Atin mo naman kailangan na training, Ketty. Manyaw siya Colonel Yambing kareng interesadong kabalen, amakyabe king PAF Reserve, bang pasiknangan pa, reng kasalukuyan na 3,600 reservists. Ang reservists po natin during peacetime, they are continuously training. Every reservist is given 30 days mandatory to serve for their training. Iba-iba po yan. Merong training na binigay namin. They participate in CMO activities or civil action activities. And that's 30 days. They are given subsistence allowance for each day they perform their training. So that's 350 to be exact. Sa bagong inangat po ng ating presidenteng subsistence allowance. So 350 per day. Now, during extreme emergency or war or invasion or rebellion, na kailangan na po nating immobilize. The word is mobilization. The President's authority po, through that President's authority, mako-call to active duty ang ating mga reservists. Papakit ning liderato ing pamanutok king kapag sadyan, training at suporta king national security. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino.
Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balit ang dapat tamong tutukan. Siyam neng banwaing New Point Mall king Ciudad Angeles kaya katayang silipan im makabaldugang selebrasyon king reporting. Meto nga makabaldugang pamagmasusi ang ganapan king New Point Mall king Ciudad ning Angeles bilang parte ning karelang kasyama anibersaryo ay inumpisan kapamilatan ning meto nga Thanksgiving Mass at egunan dareng tenants, partners at reng empleyado ning JDN Realty Group. Iya mo simpleng pamamilang banwa yung selebrasyon. Nune pamaganaka mo naman king siya mabanwang pamakisaupan, pamanarap kareng kapag subukan at pamagdake kareng masayang milabas. Para kareng marakal, higit ya pa king meto nga Malling New Point. Meto nga iting magsilbing kaduwang toknangan. Meto nga lugal nung nukarin mabubuo ing pangarap dareng magumpisang magnegosyo. Pamitipon dareng pamilya, ating selebrasyon dareng komunidad. King pamanibala ning JDN Realty Group, ing kwento ning New Point, kwento dereng tao, reng tenants, reng empleyado at reng customer abalaw sa susuporta. Kabang papalubning kapulong banwa, bit-bit ning New Point, ing parehong pasasalamat amamye hulma king karelang inumpisan. Impangakong isundo ing pamagisan metong kayabing komunidad akarelang pagsilbian. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susud. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ganap ning bagyong Kiko, ing babanten a low pressure area ning Pagasa. Talwi ang ikititi king east-northeast ning extreme northern Luzon. Balawas pamuri ning pamanuran ng Poduldul, pakuli ning southwest monsoon o habagat king kanluran ning Luzon ang po Visayas. Kabalen maging parti ka kin pamagbalita kay king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo naman mag-post ka rin kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Ayol benyo lang yaning Miyerkules rin may kalap na istorya kaya tiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.